an Mawng khian a deep phale ani hetlai a hniam thiang ber turang kha ani kan kitlai mong lai bor ve zong zong khi activate theinan khan hniam thiang bera thut kha poimo ani coming chu Daniel Lalzuitluanga ani tunu na hian kan in warm up meka warm up set kan tia warm up te khan kaima ni taksa ri na tel lawa hetenga kan taksa flexibility te han train phot hetlai kan taksa ti chet dan tur mang tuna point hei ka squat to na kami ka squat dan tur movement khan kan inflex kan thuvel ani hi ama video kan ama video ka lo soi ang deuh che khan hei chun zawm na tur deuh ang ani ama khan ka soi tong khan chol te kala ni som panga borvel chol kala chu wang chon voi le khata ama ka ti ka gym ka kal to ber ka kal ang khan ka tingal thut lem don lo ani amar chu choi zoi in nge ka ti chho le don ani chol lak te po kha tha kan ti kha kan taksa hetlai kan ti rol te khatiang adam fil nang khana poimo em ani tun huna hian ama khan upper body kong chin chung lampang zong kha voi kha gym kalna khan ka pre soram je chu tlemin ka taksa kha ache turang lai kha ka han ti che ka han ti sil ong lok ani voina po hian lower body kha kan ti le ani atin he video hian voin ni ruk monday ka workout na te po karon pel don ani ti kha kan soidu ani tunu la hian ka squat arit em lawa amaro chu soyang khan veile khata ti thut kha katum lem lo ni tin khi ka ding ngil emema ka form khi ka arit lo wang hian ka uluk lo te po ani anga tin khi ka dar na te po rit te ulek se chuan ka honga ka da ma mar chu ka dar bor vela ka da tur ani tin ka movement po khi enge angi lutuk lo te in ada turani tuna ka da ang chi deuh hlek ang type kian mo khitiang kian adip thiang berin squat turne mitam tak chuan ego lift an ti thina chu ti return tum na lampang lutuka ku tlai an mong board te in stress thei lo khop khan an ti rit le sia kha muscle than nan chuan atangkai lem lo ani chu wan chuan mong thiang ber thut tlum thiang ber thut tlum turani hi mei chetan po atangkai em ani squat hi mong bor len na pakhat ani ti kha kan soidu chuan kan soi chho se langa tin dai te po kan soi pa do na he ka video hian soyang khan ka workout na chau ani lawa maro chu diet ka ngai mo zong chi te po kha kan soi zel don ani ti kha kan soi hmasa du ani tuna hian kan squat zela alo bera voi som pani atanga som panga vel hi katum thina chu hypertrophy kan ti kan thlen na hun tlang pui khania voi som panga chung la me mo voi som ni chong chi te kan reps thei ni chun hypertrophy ani to chi lo ani kha ka in te theina ne tin 8 reps po kan ti tlin thei lo chun hypertrophy kha ani don lo ani tun huna hian ka nu in shoulder alo workout ve meka chu a minimum mei chetan hian weight hi arit ma ma kan soi tong khan chu wan chuan ani hi tlemin kan pui ni hi a weight a minimal weight a base weight kan tia kha ania choi me ki ti san bel ngi na kha to lo ni chu wan chuan ama etian kalo spot pui mei ani tikhian adar tuna khian adar siam ani adar muscle kan mong khan kan nu po ki kum khat chuang akal to kan muang khian chutiangin a sek lo ani kan soi tong kan gym kal hi sek na ani lo sel na ani ti ka hriat a tha ani mitam takin gym kal ka du lo ka sek palang an ti te chu mo an hriat lo wang me ni ang pon sek tuma sen sek thei don lo ani tikhian khi among akut cable khi anung lampang zong te poin ada theya aming adek kha chu ko sei lo menga
tikhian tu na kan activate tum ber chu kan nu dar ani a shoulder lai bor vel ani tin a real delts kan ti tlai kan puam vel po kha atel boka tu na hian seitong khan ke chu khi mini bi kian lower ka khoya hun rei tak nu ka khoi le na ni chu van chuan asang thiang bera han ti ka tuma chuan leg raise machine in kan tia leg raise machine hi hima a tha em mai ni hetlai kan kan ti stroll kan bop puam lai Mawng Tih Len na tur atan hian a tha em mai ni lower hi mi tam takina an workout pe lo ani harsa te polo harsa ma ro chu mi pa hian mei chen an workout pe emo ni ti zok tur ani chu ka ril ro am thin chu psychologically hian enge kan moi na nge kan pa na chu kan sek na chunglama lo lang ma tlang pui kha tengan mei che pon nal na chun mong lama lang deu chu wan chu kan nal na tur hi kan lo thur bing deu ni te pon alang ani kan nu in a bek anung zang a khoya hi nung zang nung lampang zong khoi tel te poi mo mani e po gym ka khoi tir khan ka kal tir khan amak ka til tu ka mi in bek ka khoi an ti than ka hre thiam ngai lo ni ngating e bek hi hian muscle po ngui muscle siam ngai po ni mi kan ka ti thina amaro chu enge symmetry kan en chuan kan ma le kan nung hi alo in tlukhi nga tin kan bek muscle te po hi taksa chak tur chuan lo chak te langai ni tuan kan nu ka spotaki kitlai a weight bar mo kan ti dong a weight handle tang ka lo puya camera I zawm lo se kitlai ama a hold na tang pocket ti kan ka lo spot pui deuh thei ni in spot hi a that na chu enge kan zoi thei aya rit te po kan zoi thei tin hypertrophy te po ka kan lo de thlen thei pha ani tun huna hian hei abductor kamanga abductor machine kan ti hi enge hetlai kan thai ate khatlai kan khel kan ti don nge kan inner thai kha tan khana poimo tin abductor le adduction poina kal theini chu ale zong ang po khan ati thea ki machine ki a thre ni gym tam taka chon mei semhan tura deuhin an da thina amaro chu mi pa te poina tlai kan kong enge fake lai kan kong lai muscle mo khatlai le hetlai kan mal pui chuk thla khatlai in zawm na lai muscle kha ti lang chiang ti chak tur khana poimo ni tin kan flexibility te po ati tha ni ti kha kan sei duwa tun huna khen upper body khi ka pump lo hrim engma ka khoi lowa ti khen kan ti vel ni lower hi kan khoi that chuan kan muscle hi alang thei mang lo tur ania ma se kai ka sei tong khan ka khoi lutuk lawa upper body chu kan apam po le hen kan muscle te hi alang chianga amar chu lower hi chu ani ve mi lawa kan workout that chuan an huai muscle striation kan ti muscle definition kha lang lo ani tun huna khian abs kan khoya kan nu pa in abs khi abs siam nan mo six pack siam nan kan khoi lo ani hi hriat atrule min ka ria six pack nei nan kan ti lawa amaro chu kan core etlai kan nung sang te kan malam panga te pon en khang ang zong kan din theina kan taksa chung lam le hnuai lam in zom na core an ti kha ti chaka poimo achumi ti chak tur chuan kan ti ani weight loss nan chuan diet poimo kan ti kha thau pe nan chuan diet poimo hetia kan ti wang khen kan dulami thau khi chete mai na tlak pha don lo ani ama chu kan core kan ti chakani hei gym kal tam tak te po hian sheu ula kan soi tam to he video ka video tam taka chuan shan pa lak video pon ka siam to hengang exercise abs exercise kan ti hi dula thau pe na ani lo pe na tan atangkai lo chu ai chuan tlan jok ro mo ama ro chu tu na kan ti chan eroi chu kan core kan
hetlai kan apps lai kan six pack lai te kan nungzang te khatlai borvel zong ti chaknan khan kan mang ani ti kha kan soi du ani okay man kan ti ve lenga tiang khan apps is made in the kitchen an ti thing kha chu chauka ep siam ro an ti thina tin ka soi fo thin ang khan tun huna hian gym hian weight loss tur emo khatiang khan kan kal lo ani amaro chu kan muscle ti sak turin kan kal ani weight loss tur tan chuan kan dai ta kan tanga tin he tiang exer kan lak hian kan calories lak lu akha kan man ra lakha atina sa zola chu chuan kan dai ta kha apui te em ni kan dai ta kha ati effective ta em ni exer kan lak khan mo chu ania amaro chu overall chuan kan soinon le fo do chu exercise in diet apoimo chuti rual chuan diet ringot kha apoimo berlo kan diet kha thale zual zok te le kan taksa alo nat le zual nan te kan hrisel nan exercise hi apoimo diet ngor po a hrisel ber chuan lo kan hrisel pha na chen tur chu om tho dai mang ringo tin hanin dai teila amar chu kan taksa te lo zu ranga masel kan lo boka khatiang khan chung ang zong ke mani ti chak thar le nan chuan gym hian masel te kan ti chaka kan taksa kan ti chak thina ni ti ha kan sei du ani tun huna hian kan nu hian che sa khoi me kani hei machine in ti kan an fly ani chuan tun huna hian hei ka mu pala hei ka gym kan kalna penga chuan theih hil lawa kan ti thin apoimo in ka ria hemi weight kan lak kan mana piang hi ngaya da let le hi apoimo me ne gym hi kan za kan respect thiam hi atha me ni kan thil respect chu nge apiang chu kan za khatiang khan ursun takin thil kan ti thina ni chu wan chuan keipo ka gym kalna pianga hen ka thil equipments man te ang zong te angaya awmle turani ti hi kai ticket to patin ti kha kan soidu ni hei hi gym tina hen kan mamo in ka ria weight te le rem rum lo nan hei hi vo in ni Monday January ni rukani kan nu mei chia bi kai chuan kan nu po hi lower tha adua resolution te pon ya chu wan chuan lower thale sual tur te pon workout na sa tuma ni tin khati chuan lo tur ani ama chu kan nu hi chuan voin lama hian lower an thur ping deuh bi ka tiang khan ama chu mei chia chuan lower hi khoi nuam Minlo tia tin a lang lai te pon ni boka ka tiang khan khoi zin ero tha ama chu ni tin ti lo tur ni khat vel achung upper body te kha tiang khan in thak thenga ti kha tha me ni ti kha kan sei du ani okay ma pon ka lo voin ka soyang khan Monday ani tuna chuan chak na lama po mason ka tuma mason them ber tu khan split workout in ka kaltran do ni voina hen chest le tricep ka khoi do na chutiang chuan tuna hian engma kg somni cho engma weight da lawin kan ti pot ani amaro chu kan nu pa hian Christmas le kum thar walk vet khan mo kan workout lo wang niang ka ti bera workout lo kan taksa lo chak lo hi taksai lo chak lo tel ve chuta chuan kan pathian zara kan ve ngai lo hrechiang awmna kan han nei dun kan nu phe chu khum bet in kum ni thum don an mu chuta chuan ke ni po kan ladam felvok kan le ni chuang lawa amai ro chu recovery atop lampanga kan nom to chu wang chuan reng kha zia kan ti chu ka ti chuang lawa mitam taka zo na ka zo ka don thina chu workout dam lo hian workout tur nge workout lo tur ti te po zo na ka dong ve thina ama ro chu ka soi du chu dam lo tak khabi anat hun lai hrechiang awmna te po stage sang hi oma chu a stage mo nat wang lai hi ni thum chung vel ani en te chuan an huwa dam lam te kan pana khatiang hun lai te ka chuan chol lak hi apoimo ni kan taksa kha chol ti rila mo tuna hian kan nu in
an squat vele sia he smith machine hi tra em a safe bokani thil tam tak ke ma nia accident turte mo ka tiang khan min venga ke pot thil workout thi rit te ka choi ri theng ber choi te poka du chu ti rol chuan a safe theng berin ti ka duwa tu na ka thil ti hi ka soi thin angin pathian zara kan damani chung kum som ru ka ti ka tlin nuwa po tu na ka dai tangte ka exercise la kang ten la ti chun som zel ka du ani kan nu in an tile ngal lona chauh lutuk lo niang res mo lutuk lo nge ni tikhian khi sira khian enga mo accident te mo ama ka chak to lo tia han fail te om takin tin chet eng ka lo spot ani speed machine chu thana chu sir lama te point kan in spot theya tin enge he nung zona che point ka ding in teng khan nge ka lo spot pui thei bok ani amar chu speed machine hi chu khatiang injury tur tam takha mi a ven na omatin conform te po minron siam thatsak ha lani beginner tan phe chuan a thale ni gym kan gym in an nei chuan mang war kha poi lo ani kan ti lo ni point khatiang speed machine te lo po khan poi chuang lo ni ti kha kan sei du ani he ke ma lama kan kalve thunga tu huna hian ka soyang khan ke si som ni pakhat borvel ve ni 45 lbs ni khatling lo hret ani eng wange lbs ani hian ke ji mil hian an siam mai lo hei ka ti thina hei enge eng po chu lo ni se ke ji som ni aina ri hret ani hetlai bar ka ta hi apani ve ke ji som li som nga som ruk bor vel ani ka soyang khan ati rani kar le atang vel chuan ka wait te po adang chho zel tonga ka thil choi te po amar chu tuna chuan hanti ri em kha ka tum ber ani lo ani ti kha kan sei du ani chuan tun huna hian kan nu alo squat vele mek boka khi an muang khen adip prale ni hetlai niam thiang ber turang kha ani kan kitlai mong lai bor ve zong zong khi activate thinan khan niam thiang bera thut kha poimo ni a half vel chawa khen mi tam tak chu kan tia a then chu kan lo ego lift mo kan choi ri kan tum lutuk wang te po ani thina ti kha kan soi tel vele zo ani tun huna hian ke ji som ma riat panga or som nga som ko bor vele nia sei tong khan ke ji sa ve chu han la han chho ka tum buai du ri lem lo ani ti kha kan sei du tuna hian ka lift to na hi strap vel po kam hang lem lawa ta hian rin ain ka string ka lo los na sa deuh lek man in ka hria ka du ain ka lifi a smooth lo in gain sheboka chulai chu ni 12 repetition vel ti tum ka ni chu po ka delay te lo chunga kan rest vele so khatiang khan amai ro chu pathian khoi na zara ka film khur ma ka sayang khan strong man ni ka tum lawa competitor ni ka tum lem lawa ka tuma ka chianga chu wan chuan ke chuan safety first him na kha ka ngai poimo bera chu wan chuan enga PR tha po nei meila ke ma injury emo in liam na ka nei kha chuan tha lo ani tu huna hian hei kan nu lo squat ve me ka hebi an da san ke kara atian da na chan hi chu kan soyang khan khu ta thuk theng ber dip theng ber a squat thei nan khan ani hi enge poimo ani mei se tan chuan mo hetlai ka soyang khan enge kan khatlai kan muscle kan zuk target lai tur tak kha effective theng ber kan ti thei nan khan hetianga enge han space han in siam thiam te po kha poimo ding chung poina thei tho ani ke hetlama kan ka
bench press le dona ho tuna hian strap hi ka vua hi mitam tak ka mu thin chu gym kal chung zong hian strap hi an vua thin me hi thil tru la ni ran lawa ama ro chu ke chu kamamo huna ka mang thin ani lawa gym kal chung zonga step kan vua ni kha chuan hetlai kan blood circulation kan thi sen te kha kal thatur pa ngai te kha block me ani ti kha kan sei du ani ma ka sei tong kan hi ka ti thin ka reps thin aya sang de ania ama ro chu hei kum tir lama ka workout na video tun aya kan release tak lo ama ro chu kan ti chhuale ania chu ani hei tunai hian arit lo them berin tin kan sei tong khan gym kan han kal lo deuh hi chuan Christmas chol te kan la kan chol deuh hi chuan kan chakna te alo kem ve a chuang kan chakna chu voile khata ati anei phut thei lo tin ati ra hen film khur angai me ni ke pok film khura a chan chu ama ka thil ti ri teng chi a kha ti le nga lan tum tai la chon ke ma injury in liam pal na kha thleng the ani tin ke ma chon spotter ka nei nga lawa kha spotter ring han squat han bench press kha thil tule ma ka ngai lo ani tin ke ma nia kanin kan ti thei ang chi exercise la hi a consistent zo ka ni ke chu ke ma chuan a tha ka ti na ni ti kha kan sei du ani kan nu lo squat zo ve le chia wa tuna cable fly ka ti dona hi cable fly po hi poimo chu tin mihring kan dang lamangin hetlai kan enge kan muscle kan contracture thei dan hi ainang lo theo metin cable fly a hian kan ti sual fo thina chu hetlai kan chest hi kan ti chet na lai tur hi sap trong chuan contract kan tia chu enge kan va asor theang ber khan kan va khoi tir tur ni amaro chu then khata chuan mitam taka chuan weight ta hi an da rit lu tuka an weight ta kha an shoulder a ten back a tekal ta dei thin ni chu hetlai an target muscle tur an chest tur lai kha fu tak lo khan akal thin ani tin muscle mind connection an tia iril ru khan I muscle khoi lai kha azuk shebok tur ani ari lutuk chuan muscle mind connection hi anei theilo ni tin azang lutuk tur po ani khek lawa mo sei tong khan harsa taka rep som pani ema som panga kan ti thlen thei turang vel akha ani tlai ke kaipok kain muang khian tin alai hola poina da the teng khan kan khoi dan tur zirin mo a form hi chu kan target muscle kan ti je thei da nang ber tur hi tha khati ber me ni chu engam pun kan form hi lo chi tin emalo perfect lo po ni se apoi lo ni ti kha kan sei le du ani ki kan nuwa kian nu ten lo ti mol me ya gym kal hi ti tura kal kan ni lawa ama chu mei chei chuan ti lan to hi chuan an ti na sa thei ania ama chu kan gym kal chana thul thaka ti thin te hi gym tang ai kang u trina eting te hi ti lo poi mo ani tu na hian 35 kan dumbbell kan pressa ki kaipok ka du thu sam chuan adi lutuk che lawa amar chu sen kan bultran le na nia he atuna chuan buin video ke edit ni January ni som pariat ani dei tawa tuna hi chuan ama ka choi thin 45 kg hi kan nei ri ber ani ajima hen 45 mo pani 90 kg ka reps le zan to ani ti kha kan soi sim do ani ki dumbbell arit pokhen kan ke mo kan ke mangkhian ain pui thei viau ani tin kan weight lak te han so chor hi thil chak ber ni na po ni lawa apolite lo ani equipment te to ma voi khat mai hi weight ka drop ngai lo ni ka so ngai lo ni ti kha kan sei du ani ain zang le hretin ka ti le tu na khian tiang khan drops enge
vui na khi chuan khi tiang ang kala serious lo ni ka ti kha ka tum nge han rit taka han ti ang mo ka tiang kha ka tum lem lo ani nunga kian chan chuan kan nu hian Minlo sport ve le zo thina nu pa gym workout dun hi poimo a tha tin nu pa hanin sport theih te pawh hi a tha ani ti kha kan soi tel lu ani o kha ka khu pa ka da dang kha in lo mu kha tiang kha a tha mai ni tin tlemin hemi hi nge ka incline tir dewa mo chu chu ni tin hei hi kan etlai free weight chho ka ti ho ve lang chi tam tak ka khoi to huna hian machine hi ka mang le thina ni machine abi ka hi hei hi nge kan failure kan ti training to failure kan taksai na a thei to ba ka chin hanin push kal nan khan a tha mai ni sta chuan hypertrophy kan tia nge kan muscle kan ti thler na lai kha atan khan a poimo mai ni hei hi amara chu primary exercise a beratan khan chuan ka mang ngai lo ani ti kha kan soi vele ani hian kan hei hi ka tirit le deuh hret dona ti khan chu set thume mo set level te khami tur khan tuna hian ka theng tokin ka thei to parit le nge ka failure ka thlen pui thei ngei dan tur kha ka ngei to ani kian amai ro chu sei tong khan thil rit lu tu kha mang khan kalati lem chuang lo ni tin hetlai kara kan sei du chu dai bok ka ani dai ta hi poimo ma jima kan kala jima hian kan masal te kan zuk ti thlera kan zuk tinge kan tiang kan zuk ti chia ani khami kan ti chia ta kha ti dam le nan chuan nutrition poimo ta chuta chuan kan taksa kha ei tur tha manga kan chaw mangai ni ei tur tha tia khan a to kherangai lawa amara chu amino acids kan ti kha kan taksa thler chuan kha kan ti rol in siam thale tur khan amino acids an mamo ani chu amino acids chu nge kan nutrition kan eili in atanga kan lak lu ngai ni chu video danga depo kan ril fia vek to ani tuna hian triceps kan khoile zoya ngasoyang khan heta in video pani karon ta chu nge lower body ka khoina ka Saturday ni Sunday ko hi upper body ka khoile na chest le tricep ka khoi to ni split in ka kal chho to ni ama video ka ran ti la na kha chuan upper body le lower body tam theng ber kha zang rit lo te teng ka khoi kwal veka amaro chu hemi akar le atang hi chon split training an tia chu veina hian chest le tricep chau ka khoyanga ti chuan atu ka back le bicep amo khateng khan tin back le shoulder hi ka khoi tel tang pu chu tun nai ni kum vela tanga ka thil ti chin thar deuh kha ni he kan regime te po hi kan du dan kan zo to kanga tha kha atha me ni tuna hian kan hei eta hian keima hi amizo tongin han soi zel te keima hi kai nem kal don ni chuta chon ki in lo muang khian kita etlai ka ban puam nung lampang khi ka kal zual tir ani eta han ka kun po le khian kal zual ta chu kan tricep ti thanna khena tre me hei hi eta hen weight chete hian min lo pui ve chu ti chung chuan keima hi tuna hian 78 kg bor ve lang ka ni tuna hian kg som ni bor vengin pui tia kg som ni kg som nga ang vel tiang chuan ka taksari na mang hian ti hian ka tricep la yakhi ka khoi ani lo mu that te nan camera angle
kan set tra ti khan break te han lak wang rei lu tuk po break han lak te po hi travel lo kan taksa han cool down mang te pon tin hetiang full body weight ta kan ti theang chi hi chon extensive lawa ha thak rualin amara chu weight rit pui kan khoyang kha chon ha thak lo ni ki muang khian ka tricep bi ka khen karil ru zong ei to na ka da khi ka tricep khi ka target bi ke zual bi ka ni khi ateng pull up bar machine tiang ver kan nei na chon tiang po ki man thei vek ka ni tin apps khoi nang chi te po kha ani tiang chi ate po chon man thei vek ka ni amaro chu hetlai weight kan control na ve ki chu vek khel lo ani gym danga chuan tuna kan nuin lower alo khoi ve le me ka ki hetlai cái mal nung lampang ti meng mo chutlai chu hamstring bor ve le te khatlai kal le zual nan khan ania hetlai lower po hian seng khan mani kan ti nuam kan ti tok chin hi hi chuan kan athang lo tang pui ni ma se ki kan nu point muang kian thei top failure kha thlen atumani thi ri theng to kin 12 repetition kha ting khan ti thlen tung khan abe ani seng khan kan nu po tung kuma chuan goal thale zo zok nein ma son atum me ka ni ti kha kan sei du ani tuna hian hei hi ka tricep thau kha khoi do na chu over head extension te po an tia chu eta keima hian a chung zongin ka han kamunga a chung zongin ka tricep hetlai ka bicep nung lampang ka ti kal thei da nang ber tu khan ka ti kal ka tum do ni kan kitlaya kan muang khian ka tricep kal theng berin ti tuma eta hian po hian a then chuan hetlai kan lu chunga te an da tiang chuan lu chunga da te he ta kan lu chung de ya da chi te anoma ka ya po ka mang thawa amaro chu ka ya chuan hetlai ka tricep akal theina ber le ka feel theina ber chu khitlai ka chal bor ve la khi ani mo khitlai barbell pa nga yang chi te pon ati thei tawa hetlai smith machine a khelo po mo free weight in dumbbell ve da in mar chu hetlai smith machine da chu thana chu mi hanin spot pui hanin spot akha ngai lutuk kherlawa tin keima ni apo khitlai a movement le a momentum ki Minlo ven pui ve ani hita khian tin kan suang khan machine hi chu athat na chu failure kan ti hetlai kan thei top kan ma selina choi ri thei top kan ti ri tir na thei na lai kha chu lai chu min pui zo la tin a him me ni machine hi ti kha kan soi ti khian ka khoi chun som le tricep ka soyang khian lu te po khi ngatingi vati iwa da kang ve te pon ti mai thia chang hian ka race lawa chan chu ka soyang kan mi hring kan in nang lawa kan train da ni nang law ka ti kha method rang ama chu ke ya chuan kat enge kalber ka tan kalber ti kha karil ka ngei to ani ti kan ti ri deuh phei chuan ka lu han kan deuh hlek ti khen te min ke ya chuan a comfortable zo ka khitlai ki enge ke ma ni kan taksa kan hriat chiana chumi mang chuan enge form dik tho si form dik lawa train ti na lampang ni chuang loin amara chu form dik tho si kan train thiam kha poimo mani khami zong kha ni ro se Minlo thlir sakha awangin ka lo me